Bog svima ljudi, ja sam Gino, danas smo ovdje u ovom novom videu sa Minecraftom. Danas vjerovatno primjećujete nešto čudno, znači osim toga što sam popravio iza televizor, znači sad normalno liči, na nešto liči, više nije normalan painting i mač mi je precool, da, osim tih stvari koje su jako zanimljive. Danas što radimo, idemo ubiti Ender Dragona. Da, ljudi moji, idemo ubiti Ender Dragona. Gdje je portal? Da vam skratim muke, odmah ćemo napraviti moju staru foru, znači to je negdje tamo. Vijum! Evo ga, došao sam do portala, znači jako daleko. I jedva čekam farm Endermana da nabavim puno ovih Ender perla da dođemo što prije ovdje, zato što je jako daleko. Trebao sam čak pogledati u screenshotima di sam našao ovaj portal, zato što stvarno ovo tu ne mogu podnijeti. Kao što rekoh, teško je naći ovaj portal jer je jako daleko od baze i u nekakvoj šumi. Dobro, da vidim da nisam ništa zaboravio. Ok, mač, bow, voda, ender pearl, totem i sve tu. Dobro, čao! Ok, ušli smo u portal po prvi put. Ne znam gdje sam. Ovo je jako opasno mjesto jer ako padnem dolje gotovo napuštam zauvijek Minecraft. Šalim se, ne bi ga nikad pustio. Iako bi se mrzio 3 dana, ne bi nikad napustio ovu prekrasnu igru. Ok, došli smo. Idemo odmah lomiti ove end kristale. I pazit da nas ne agraju ovi endermeni. Mislim da vam neću ništa rezati, zapravo nešto ću vam morat rezat, zato što je jako dosadno. Mislim, znate šta se radi, idemo ubijati ove endermene. I to je to. Popili smo se gore, evo ga jedan, ajme, ender kristal. Idemo prema drugim kristalima. Kad mu sredimo kristale, on je gotovo, nema više šta ovdje. Pričati. Ok, razbili smo. Ajme, pašću, ako padne gotovo. Ok, nije se ništa desilo. Ajme, ako me ubije sad nešto zahvaću ga, odvalit ću ga od zemlje. Ovo je zadnji kristal i on bi meni sad ubio ovdje. Idemo ga. Ajme, pogodio sam ga. Šta je? Ne znam što se desilo, idem ga ubiti odavde. Smijem te ubiti. Ajme, nešto razvalit ću ti, život ću ti razvaliti, ali ozbiljno te govore. Ne šalim se. Šupčinu. A ne, još ga im... Ajde, skoro sam ga. To tako treba. Ajde, sad se liječi. Ajde. Što je? Was at this moment that he knew. Bježi. I sad se vi pitate, zašto si uzeo totem ako ga ne koristiš? Zato što ga zaboravim. Jako se nervozan, dobro, sad ćemo ga ubiti, to je ne... Šta je sada? Kako su se ti... grav. Ali,
Čekajte malo, sad ga ja želim šakama lupiti. Do zadnjeg ću ga ja sad šakama. Boom! Ubio sam Ender Dragona šakama. To je stvarno pohvala. Nova epizoda je gotova. Ja vas pozdravljam ovdje. Ubit ću još par Endermana. I možemo se vidjeti poslije. Ćao!